Latino pevač Jose Gabriel de Souza Diniz, poznatiji kao Gabriel Diniz, u svojoj 28. godini tragično je nastradao u avionskoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak. Gabriel Diniz je krenuo iz Salvadora na rođendansku žurku svoje devojke Karoline i nažalost poginuo kada se avion srušio pod i dalje nepoznatim okolnostima. Kako prenose mediji, Gabriel i njegova posada poginuli su kada se avion iznenada srušio. Uz mnogo boli potvrđujemo smrt Gabriela Diniza i posade aviona, potvrdili su Gabrielovi predstavnici za medije u utorak. Njegova najpoznatija pesma Jennifer broji 235 miliona pregleda na YouTube-u. Takođe je izdao i 3 studijska albuma.